I pozdrav ljudi, ovdje je Serbian Smiles. Danas ću vam ljudi pokazati neka osnovna roleplay pravila koja morate znati da bi ušli u organizaciji na areni. Pa hajmo da krenemo. PG, Power Gaming. Radnje koje... Dobro, ajde čitajte vi, evo ja ću vam ostavim ovako, pa vi čitajte. Nadam se da neće da nas diraju oni balasi. Nadam se da ste ga pročitali, ako niste, samo vratite klip. Eto, to su ta neka najosnovnija roleplay pravila koja morate znati. Znači, ako njih ne znate, nećete moći proći test za organizaciju. Evo, ja sam sad u organizaciji Dead Row. Eto, vidite, ja sam vozio desnom stranom, oni su uporno išli. Vidi, sad mi još puca. Dobro, ajde, nekom ubiju. Nadam se da ste vidjeli to. Znači, ja sam išao desnom stranom, on je isto išao desnom stranom. A nije smo nadire desnom stranom, znači, eto, to je jedan čist primjer non-rpa. I na kraju uzu pušku, brate, samo štaure, ođeš Ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj, pozdrav!